ubusambanyi buri mu bwoko 10. ubusambanyi bwa mbere usomye muri hose igice cya mbere umurongo wa 2, Imana igereranya iteraniro rya Isirayeli nk'umugore wa maraya weretswe umwicanyi. Urahagurutse mu itorero uravuga ngo hano hari umwicanyi. Abicanyi bari mu bwoko bwinshi. Hari umwicanyi ufata icuma akagitera mugenzi we, cyangwa agafata mugenzi we mu ijosi akamuniga akaba aramwishe, cyangwa agafata umupanga akamutema, cyangwa agafata ubuhiri akamukubita mu mutwe akamwica. Rya gatatu turareba ubujura. Umuntu ashobora kwiba ateruye ibintu bya mugenzi we. Umuntu ashobora kwiba yibye amafaranga ya mugenzi we. Umuntu ashobora kwiba kuri banki. Umuntu ashobora kwiba intebe mu nzu ya mugenzi we. Icya kane tugiye kureba izuba. Umunsi wa kane Imana yaremye ikintu cyitwa ibiva binini. Ibiva binini yari imaze kurema ibimera, ntabwo byabashaga kumera hatari ikintu cyitwa ibiva binini. Ibyo biva binini rero hari mu izuba n'ukwezi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday uri ku mpande zine zitandukanye z'isi, tukubwira ngo Imana iguha umugisha nkuko mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Imana ibahe umugisha cyane. Senga uzanesha, nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Iyi ni kuri cyano gusenga everyday, gusenga buri munsi. Twakira inshuti zacu ziri muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Afrika. Mwumva ikirundi ni Kinyarwanda mu bisanzwe nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday. Turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mazibirego. Reka tumwakire. Pasiteri, uraho? Neza. Amakuru yawe? Turakomeye, turi bazima. Imana iguha umugisha cyane kuba witabiye gusenga everyday. Tukwakira kuri cyane gusenga everyday. Urimo uratwigisha isomo bita inzira y'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Tukwakira Pasiteri. Murakoze. Turi kuganira inzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Turebe muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 16. Yeremiya 23 umurongo wa 16 turageza kwa 17 tuvuga tubwira. Uku ni Uwiteka Nyiringabo avuga ati: ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe babihimbye n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho. Tugiye kuganira ku nzira z'itumanaho nkuko twabivuze. Twaganiriye ko Imana ishobora kukugenderera mu kubonekerwa. Twaganiriye ko Imana ishobora kukugenderera mu nzozi. Twaganiriye ko Imana ishobora kukugendera mu iyerekwa. Twaganiriye ko Imana ishobora kukugendera mu ishurirwa. Twaganiriye ko Imana ishobora kugera mu kimenyetso n'igitangaza. Twaganiriye ko Imana ishobora kukugenderera mu nyandiko zidasobanutse. Twaganiriye ko Imana ishobora kugendera mu buhanuzi. Twavuze ko Imana ishobora kukugenderera mu ihishurirwa. None rero ijambo ry'Imana riravuze ngo abahanuzi babahanurira ibihimbwe n'imitima yabo batabyeretswe. Uyu munsi turaganira noneho ku muntu weretswe cyangwa ubonekewe cyangwa urose cyangwa uhishuriwe mu itorero ry'Imana. Umuntu arahaguruka akavuga ati muri iri teraniro ry'Imana hano hari umusambanyi. Iyo arekeye aho abahindutse umusazi ukurikije ibyanditswe byera, kuko ubusambanyi buri mu bwoko 10. Ubusambanyi bwa mbere usomye muri hose igice cya mbere umurongo wa 2, Imana igereranya iteraniro rya Isirayeli nk'umugore wa maraya
ijambo ry'Imana ivuga ko Imana yategetse Hoseya kuja gucura Gomeri umugore wa maraya. Ntabwo buriya busambanyi buvugwa muri Hoseya ari ubusambanyi bw'umugore n'umugabo. Buriya busambanyi ni ubusambanyi bw'umuntu wemeye Imana akaja mu itorero ry'Imana akanirwa gushakira ubutabazi ku Mana, ahubwo akaja kuraguza. Iyo bavuga mu Byahishuwe ibice 2 ara ku murongo wa 18 babwira itorero ry'Ituwatire ngo ico nkugayaho wa torero ry'Ituwatire we nuko ukundi rurya mugore Yezebeli wigisha imbata zanje kugira ngo zisambane nawe, ngiye kumutsinda ku buriri mutezana makuba n'abasambane be ni batihana. Bari abasambane ba Yezebeli ntabwo ari umugore n'umugabo, ahubwo yari yarazanye ibigirwamana by'iwabo, kuko yari umusidoniyakazi yarasanze umwami wa Isirayeli Ahabu akosha abahanuzi ngo bagende baje kuraguza basenga ibigirwamana bye. Yosha umugabo we Ahabu kugira ngo yice abahanuzi. Kuriya gusambana ni ukuraguza. Abantu benshi bahuye n'akaga bagashaka imbaraga ku Mana ntibatabarwe igihe babishakiye, bahitamo gushakisha inzira ya bugufi yo kuja gushaka ibigirwamana, kuraguza no gushaka abapfumu. Ico gihe baba bahindutse abasambanyi. Nibwo busambanyi bwa mbere. Hariya mu Byahishuwe rero igice ca 2 ku murongo wa 18 havuga ubusambanyi bwa Yezebeli bashaka gushimangira umuntu uja kuraguza kandi ari umukristo. Noneho ubusambanyi bwa kabiri ni ubusambanyi bw'itorero ry'Imana ritambikira rikarenga ingabano rigashaka ubutabazi ku nzego z'isi cyangwa ku butware bw'isi cyangwa ku butegetsi bw'isi, nk'uko bavuze mu Byahishuwe ibice 17 umurongo wa 1 havuga ngo umwe muri ba marayika 7 bari bafite za nzabya ndwi arambwira ati ngwino nkwereke maraya iteka zacirwaho yicara ku mazi menshi, niwe abami bisi basambanaga nawe, abami bisi bagasinda inzoga, aribwo busambanyi bwe. Bisobanura ngo ubwo busambanyi ni itorero ry'Imana ritambikira rikarenga ingabano rigafatanya n'ubutegetsi bw'isi, akaba ariho risaba inkunga rigashakira ubuyobozi mu butegetsi bw'isi. Itorero ryifatanya n'ubutegetsi bw'isi naryo baryita maraya. None rero uwo musambanyi iyo bavuga abami b'isi nibo basambanaga nawe, bashaka kuvuga ko inyigisho zitangwa n'iryo torero zirivanga n'ubutegetsi bw'isi, niko gusambana n'abami b'isi. Ubusambanyi bwa kabiri rero ni ukwivanga n'ubutegetsi bw'isi, itorero ry'Imana. Ubusambanyi bwa gatatu ni umugore n'umugabo. Dawidi asambanya Batisheba umugore wa Uriya, byabaye ubusambanyi bw'umugore n'umugabo. Noneho rero ubusambanyi bw'umugore n'umugabo babwita ubusambanyi bwa gatatu iyo bahuje imibiri. Ariko guhuza imibiri birimo ibice 2. Hari umusambanyi utuma umugore we akaja gusambana n'umugore wa mugenzi we, hakaba n'umusore uja guheheta. Ubwa kane babwita ubuhehesi, ubusambanyi bwa kane. Iyo umusore atagira umugore akararikira akaja guheheta, akaja gushaka umugore wa maraya akaryamana nawe, ntabwo byitwa ubusambanyi, ahubwo babyita ubuhehesi, kuko ubusambanyi ni umuntu waciye inyuma wo bashakanye. Ariko iyo ari umusore cyangwa ari umupfakazi babyita guheheta. Byabitswe mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 4 haravuga ngo ubusambanyi n'ubuhehesi buzahanwa, kandi kurongorana kw'abashakanye kwe kugira inkomyi, kuko abasambanyi n'abahehesi bagwiriye iminsi kandi bakaba bagiye guhanwa. Abasambanyi ni abantu baca inyuma yabo bashakanye, ariko umuhehesi ni umuntu uja gusambana ariko atagira uwaciye inyuma, ahubwo ari siribatere cyangwa ari umupfakazi. Umusambanyi wa mbere rero twumvise ko ari uraguza, uwa kabiri twumvise ko ari itorero ryifatanya n'ubutegetsi bw'isi rikavanga,
ubusambanyi wa gatatu ni umugore n'umugabo ariko umugabo aciye inyuma y'uwo bashakanye. Ubusambanyi bwa kane ni uguheheta uri umusore ukaja gusambanya umugore ufite umugabo, cyangwa ukaja gusambana uri umukobwa ugasambana n'umugabo ufite umugore, cyangwa abasore babiri bagasambana, babyita guheheta. Kuko iyo umusore asambanye n'umugore ufite umugabo, wa mugore ni ubusambanye ariko wa musore abahehese, ariko byose bihanwa n'amategeko y'Imana mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 4. Ubusambanyi bwa gatanu ni ubusambanyi bw'abagabo bendana. Usomye mu Barewi 18 umurongo wa 21 kugera 23, abagabo bendana nibo bagaragarira muri Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo wa 10. Hari abagabo bendana, avuga ngo abasambanyi ariko bakongeraho n'abagabo bendana, nabo bitwa abasambanyi ariko mu buryo bwa homosexuality. Ubu byakwiriye mu isi, abagabo bendana babyita homosexuality, babyita nabyo ubusambanyi. Ni icya gatanu. Iyo umuntu ahagurutse mu rusengero akavuga ngo hano hari umusambanyi, abahindutse umusazi. Iyo atavuze ni uwe musambanyi. Ubusambanyi bwa gatandatu ni abantu bararikira amatungo. Hari umubare w'18 umurongo wa 21 kugera 23, aravuga ngo umuntu wese uzaryamana n'itungo azakurwe mu bantu, azaterwa amabuye. Ubwo busambanyi bwo kuryamana n'amatungo nabwo ni ubundi busambanyi, nabwo buri muri kategori y'ubusambanyi, ariko bufite ubwoko bwabwo. Niba umuntu yararikiye itungo, byere kubivuge. Niba umugabo yararikiye undi, byere kubivuge. Niba umugabo senze ibigirwamana, byerekwe ubivuge. Niba umugabo yagiye kuraguza, byere kubivuge. Niba itoro ryivanze na leta, byerekwe ubivuge. Ariko ivuga ngo hano hari umusambanyi gusa gurekeraho. Icya karindwi noneho ni ukwifuza. Matayo 5 umurongo wa 27 haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ni Yesu wavugaga ayo magambo, ariko nge ndavuze ngo umuntu witegereza umugore wa mugenzi we akamurarikira, akaganisha y'amaso, akarema gusambana mu mutima we kuko yamwitegereje. Ijambo ry'Imana avuga ngo tayari yanditswe ku rutonde rw'abasambanyi. Kwifuza rero umugore wa mugenzi wawe nako n'ugusambana k'ubwoko bwa karindwi. Ubwoko bwa 8 rwo gusambana ni ikintu cyitwa sodomi. Ikintu cyitwa sodomi cyakorwaga i Sodome n'i Gomora, ntabwo cyari cyo gusambanya umugore n'umugabo mu buryo bukwiye, ahubwo cyari cyo kwendana mu kibuno. Ijambo muri dictionnaire sodomi ntabwo bisobanura kuryamana n'umugore ku buryo bw'umubiri, ahubwo bisobanura kwendana mu kibuno. Isodomu rero bendanaga mu kibuno. Ubwoko bwa 9 babyita masturbation, uvuga ngo kwikinisha. Umusore akararikira ariko akabura partenaire, akabura umukobwa cyangwa akabura umugore akikinisha, babyita ubusambanyi bwa 9. Abasore bikinisha nabimanira byanga, nabo nibatihana bazarimbuka, babyita masturbation. Ubwo busambanyi bw'ubwoko bwa 9 nabwo burarimbuza. Abasore bari bakwiriye kubwihana. Hari n'abagabo bashakanye n'abagore babo ariko bakabaca inyuma bakikinisha. Hari n'abagore bikinisha bafite abagabo, abo bose bakora ikintu cyitwa masturbation. N'ubwoko bwa 9, abo bose bazahanwa mu gihe cy'umunsi w'amateka nibatihana. Ubusambanyi buheruka bwa 10 babyita insemination artificielle. N'abagore babaye ingumba ariko babyara. Ubundi ubusanzwe abantu baribesha bakavuga ngo iyo umuryango utabyara ngo umugore aba ari we ngumba. Ntabwo abagore b'ingumba baruta abagabo b'ingumbu bwinshi, ahubwo nuko ubugumba twabweguriye abagore kuko abagore ari bo babyara. Abagabo batera inda ariko ntibabyara. Kubera abagabo ari bo babyara nibo dukesha abana. Iyo tubonye atikaniye ngo azana umwana tugira ngo ni utabyara, ariko abagabo batabyara n'abagore batabyara barangana ubwinshi.
rero iyo umugabo atabyara umugore akababyara nabwo ntabwo bashobora kugira ibyara kuko nta wamuteye inda, ariko iyo aciye iruhande agasambana ashobora kubyara. Rero hari igihe yanga guca iruhande ngo ni icyaha, ariko akaja kugura imbuto y'undi mugabo ngo ubwe yitera inda, babyita insemination artificielle. No ku matungo birakorwa, bakagura imbegu z'ubwoko bw'inka bakazikura mu mahanga bakaza bakazitera inka zikabyara bwa bwoko bwazanga. Abantu uyu munsi wa none rero basigaye barakoresha icitwa insemination artificielle, akabazi ko atabyara bitewe n'umugabo we, ariko akaja muri Kenya cyangwa muri Afrika y'Amajepfo akagura intanga y'undi mugabo akayitera, agasama afite umugabo yandi kagendera kuri wa mugabo. Ariko Imana iyo akoze insemination artificielle, Imana irakureba yantanga y'undi mugabo wafashe utari uwawe ukayitera ufite umugabo, tayari wasambanye. Kandi nubwo wayitera utagira umugabo wanasambanye kuko ntabwo mwahuje imibiri. Icyemewe ni ukuryamana kw'abashakanye bahuje imibiri. Naho iyo umugore akora mu Bubirigi, umugabo akora muri Canada, bakaba bashaka kugira umwana, umugabo akamwoherereza intanga, za ntanga wa mugore akazitera kuko ca cuma akoresha cyangwa ca appareil akoresha kugira ngo yitere ntabwo ari igitsina c'umugabo, ahubwo nico baremwe abantu bakiremwa mu ishusho y'igitsina c'umugabo, umugore aritera. Ico naco ni ubusambanyi bwitwa insemination artificielle. Ubusambanyi rero buri mu bwoko 10. Ubwoko bwa mbere navuze ko ari ukuraguza, ubwoko bwa kabiri navuze ko ari ukwiyambaza leta uri itorero ukavanga nayo ugahinduka noneho maraya. Ubusambanyi bwa gatatu ni umugore n'umugabo umwe agaca inyuma y'undi. Ubusambanyi bwa kane ni umuhehesi, umusore wagiye gushaka umugore cyangwa umukobwa wagiye gushaka umugabo. Ubusambanyi bwa gatanu ni ubusambanyi bw'abagabo bendana, aribyo bita homosexualité. Ubusambanyi bwa gatandatu ni abagabo bararikira amatungo cyangwa abagore bararikira amatungo. Ubusambanyi bwa karindwi ni ukwifuza umugore wa mugenzi wawe mutaryamanye ariko ukarema gusambana mu bitekerezo. Ubusambanyi bwa munane twavuze ko ari masturbation, kwikinisha. Ubusambanyi bwa 9 twavuze ko ari sodomi. Ubusambanyi bwa 10 twavuze ko ari insemination artificielle. Iyo wagurutse mu rusengero rero ukabugize ico werekwa, ukereka ubusambanyi mu itorero, ugahaguruka bango hano mwari no torero hari umusambanyi, ni ikinyoma, ubuhindutse umusazi kuko ubudatandukanije ubwo bwoko bw'abasambanyi. Kandi noneho rero mwitoro ntabwo hahura mu musambanyi urebye ubwo bwoko bwose, ariko senga Imana niwe ugiye kuvuga umusambanyi mu itorero, Imana iguhishurire ikubwira ubwoko bw'uwo musambanyi kugira ngo nyirabwo yimenye. Hari igihe umuntu wikinisha ushobora kuvuga umusambanyi w'umugore n'umugabo akavuga ati je ntibindeba, ariko umuntu wikinisha gusambana biramureba. Abantu bendana mu kibuno gusambana birabareba. Gusambana kuri mu bwoko bwinshi. Iyo wasenze Imana ikagira ikiguhishurira precisa none uvuga umusambanyi wariwe kugira ngo bigwe kuri nyirabyo, kuko abenda amatungo nabo nabasambanyi. Ariko iyo umvuze umusambanyi hari igihe batekereza ko ari waryamanye n'umugabo. Oya, abaryamanye n'amatungo nabo nabasambanyi, kandi ubwo bwoko uko ari 10 bw'ubusambanyi burahanwa, buhanirwa n'amategeko y'Imana. Imana yacu idusage. Noneho turaja ku ngingo ya kabiri mu rusengero. Weretswe umwicanyi. Urahagurutse mu itorero uravuga ngo hano hari umwicanyi. Abicanyi bari mu bwoko bwinshi. Hari umwicanyi ufata icuma akagitera mugenzi we, cyangwa agafata mugenzi we mu ijosi akamuniga akaba aramwishe, cyangwa agafata umupanga akamutema, cyangwa agafata ubuhiri akamukubita mu mutwe akamwica, cyangwa akamugongesha imodoka, wese aramwishe bamwisa umwicanyi iyo abikoza bitekereje. Ariko hari ubwicanyi butari ubwicanyi iyo ari impanuka. Ntabwo Imana yaguhanuraho ubwicanyi iyo wishe umuntu ari impanuka. Oya, niba uri mu modoka ukagonga umuntu par accident, ntabwo mu rusengero bazaguhanuraho ubwicanyi,
ariko leta izagufunga na ba nyiri umuntu bazagusaba impozamarira, ariko mu rusengero ntibakwerekwa aho ubwicanyi bazaba bavangiwe. Ntabwo umuntu wagonze undi kuri aksida bamwita umwicanyi kuko ari impanuka. Umwicanyi wa mbere rero nuniga umuntu akamukuramo umwuka. Umwicanyi wa kabiri ni umuntu ucuruza ibiyobyabwenge. Imana yageneye abantu imyaka yo kurama, ariko iyo ucuruje ibiyobyabwenge ababikurikirana neza basanze ibiyobyabwenge bigabanya imyaka yo kurama kw'abantu. Rero ucuruza ibiyobyabwenge nawe kuko yagabanije imyaka yo kurama kw'abantu bamushira ku rutonde rw'abicanyi. Umwicanyi wa gatatu ni uwanga bagenzi be, ni uwanga abantu. Hariya muri Yohana ya mbere ibice 3:15 haravuga ngo umuntu wese wanga mugenzi we ni umwicanyi, kandi muzi mwese ko nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umwicanyi anyuriye mu nzira zo kwangana, igituma bamushize ku rutonde rw'abicanyi ni uko iyo wanga mugenzi wawe unezererwa iyo yapfuye. Kuko Abaroma igice cya 1:32 haravuga ngo saba bikora gusa ahubwo bashima n'ababikora, bisobanura ngo abisha abantu babisha abantu, ariko n'ababahimbaje bakabashima bafatanije nabe kwica. Nuvuga ngo mu gushima ni ugufatanya n'uwishe. Nizo mpamvu Pawulo yavuze ngo umuntu wishimira wapfuye nawe yamwisheho, natihana rero azanyura mu rubanza rwo kwica. Umwicanyi wa mbere ni usogota mugenzi we n'icumba. Umwicanyi wa kabiri ni ucuruza ibiyobyabwenge akangiriza ubugingo bwa. Wa gatatu ni umuntu wangana, kuko iyo wangana ukabutikishije icumba washakira mugenzi wawe uwo kumwica. Ubwo nizo mpamvu iyo utaramwica ariko ukibitekereza tayari Imana ikwandika ku rutonde rw'abicanyi. Mwitorero rero iyo uhagurutse mu rusengero ukavuga ngo hano hari umwicanyi, precisa vuga niba ari uwisha umuntu, cyangwa uvuge niba ari uwacuruza ibiyobyabwenge biganye imyaka yo kurama, cyangwa uvuge niba ari uwangana, kuko kwangana nabyo biza n'ubugambanyi, kandi umugambanyi nabyo bikageza ku bwicanyi. Bibiliya itubwira ko umuntu wangana ari umwicanyi wujuje ibyangombwa. Irya gatatu turareba ubujura. Umuntu ashobora kwiba ateruye ibintu bya mugenzi we. Umuntu ashobora kwiba yibye amafaranga ya mugenzi we. Umuntu ashobora kwiba kuri banki. Umuntu ashobora kwiba intebe mu nzu ya mugenzi we. Umuntu ashobora kwiba amabati. Umuntu ashobora kwiba ikibanza. Umuntu ashobora kwiba imyaka. Umuntu ashobora kwiba imyambaro. Uko kwiba kose kurimo kwambura, guterura ibintu bya mugenzi wawe ukabijyana, babyita kwiba kwa mbere. Ariko kwiba kwa kabiri ni ugukoresha impapuro mpimbano, cyangwa ni uguhindura ibipimisho. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo abahindura ibipimisho babonye ishano. Abantu bahindura ibipimisho, abantu bakoresha inyandiko mpimbano, abo bose ni abajura. Ubujura bwa gatatu noneho rero nabibi cyubahiro. Umuntu akagenda avuga ngo ninje bishop w'iri torero kandi atari we. Umuntu akavuga ngo ninje meya wa Gasabo kandi atari we. Umuntu akavuga ngo ndi koronere kandi atari we. Umuntu akavuga ngo ndi pasteur kandi atari we. Umuntu akavuga ngo ndi buganga kandi atari we, ashaka kugaragaza icyubahiro imbere y'abantu ahuye nabo. Akavuga ati muzi ko ari nje uyobora ikigo cy'amashuri. Iyo atari we akavuga ko akiyobora, bakamuha icubahiro cy'uwo nguwo ukiyobora, ni umujura wiba icubahiro. Uwo mujura w'icubahiro ni umujura w'ubwoko bwa gatatu. Niba uhagurutse mu rusengero ukavuga ngo hano hari umujura, precisa uvuge ngo ni uwuhe mujura? Ni umujura atera ibintu bya mugenzi we, ni umujura wibye akoresheje ibipimisho bitari byo, ni umujura wakoresheje inyandiko y'impimbano, ni umujura wibye icubahiro yitira izina ry'undi, cyangwa ni uwuhe mujura? Naho nuvuga ngo ni umujura gusa mu itorero bazakwita umusazi abasomye ijambo ry'Imana. Senga Imana yawe ikwereke ubwoko bw'umwicanyi. Senga Imana yawe ikwereke ubwoko bw'umujura. Senga Imana yawe ikwereke ubwoko bw'umusambanyi, kugira ngo noneho nyirabyo muri iryo teraniro yimenye.
icya kane tugiye kureba izuba. Umunsi wa kane Imana yaremye ikintu cyitwa ibiva binini. Ibiva binini yari imaze kurema ibimera, ntabwo byabashaga kumera hatari ikintu cyitwa ibiva binini. Ibyo biva binini rero harimo izuba n'ukwezi. Iyo ubibye imyaka ntibone izuba ntabwo ishobora gukura, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana irema ibiva binini. Izuba rero ni ikiva kinini mu byaremwe n'Imana. Izuba kandi rikongera rikavuga izuba ryo gukiranuka ryanditswe muri Malaki ibice 1:2. Izuba ryo gukiranuka ni Yesu. Izuba rero mu byahishuye ibice 6:12 ni ukuri. Hariya havuga ngo izuba ririjima rigaragaza ikimenyetso cy'igishitsi. Izuba ririjima ryasobanuraga gukama k'ukuri mu bantu. Iyo weretswe ro izuba tekereza ushakishe kukuri. Ese ni ukuri kwakamye mu bantu iyo habura izuba? Ese ni ukuri kwavutse mu bantu Imana ikabishaka guhindura imitima y'abera kugira ngo bambare gukiranuka? Izuba ni ikiva kinini, izuba ni ukuri, izuba ni Yesu Kristo. Rero ushobora kuba uri mwiyerekwa cyangwa uri mu nzozi cyangwa uri mwihishurirwa, ikintu kikakuzira mu ishusho y'izuba. Tekereza niba ari Kristo akugendereye, tekereza niba ari ukuri kwakamye mu bantu kugarutse, tekereza noneho niba ari ikiva kinini. Abantu bashobora gukora amasengesho kw'imyaka yarumbye bitewe no kubura izuba. Izuba rirasi imyaka, ibimera birabyibuha bigakura bikazamuka neza bikagera uko abantu bashaka. Izuba rero iyo ribuze mu bimera birangirika bikabora. Izuba rero ryo gukiranuka ni Yesu Kristo. Ubwo tuye turamenya ko niba haje ishusho runaka tubaza Imana, iki gisobanura iki? Imana ko ari izuba kandi rikaba rishushanya byinshi. Izuba rishobora gushushanya Yakobo. Hari havuga muri Itangiriro 37 ku mugore wambaye izuba, ukwezi kwari gukikije ibirenge bye. N'ugwango izuba ryashushanyaga Yakobo ari we sekuruza w'umuryango wa Isirayeli kuri se, ariko ukwezi ku birenge kwazaga gushushanya nyirakuruza wa Isirayeli ari washushanyaga Rasheli. Zira nyenyeri nono 11 zashushanyaga barabana 11 ba Yakobo ukwemo Yosefu wabyerekwaga. Yararebaga akabona inyenyeri 11. Noneho bari bene se 11 akabuwa 12. None akabyerekwa mu ishusho ya bene se 11 akabuwa 12. Ariko ibyahishuye 12 havuga inyenyeri 12 bavugiye hamwe abana ba Yakobo. Bavuze izuba nka Yakobo, bavuga ukwezi nka Rasheli, noneho bavuga inyenyeri 12 nk'urubyaro rwa Yakobo, kuko Rasheli ntabwo ari we wenyine ari umugore wa Yakobo, ariko niwe warepresentaga wagaragaza gishusho ya nyirakuruza w'ubwoko bw'Imana Isirayeli, kuko ari we Yakobo yakunze mbere akija kwa sebukwe Labani. Ni umubarwaho rero. Nizo mpamvu muri Mateyo 2 bavuga ngo induru yumvikani irama yo kurira no kuboroga, Rasheli yanga guhozwa kuko abana be bari batakiriho, yaririzwaga n'abana be. Byasobanuraga ko Rasheli ni w'Abisirayeli bose bakomokaho, kandi Rama niho yahambwe. Ntabwo mu kigeyana ca mbere Rasheli yigeze kubaho, kandi nta wundi mugore wo mu Bisirayeli wiswe Rasheli wakomokwisweyo n'amasezerano y'Imana. Ahubwo Rasheli umugore wa Yakobo niwe wabaye urwibutso, kuko aho hantu habaye igitangaza. Yarahahambwe, ariko Abisirayeli bari kujanwa i Babuloni barahacumbika, bafatirwa n'icorezo c'indwara, barapfa barashira. Noneho abana b'imyaka 2 no kumanura b'i Betelehemu nabo kuko bari Abayuda, kandi umwami wari utanze itegeko akaba ari umwami w'Ubuyuda, byatanze urwibutso rwo kwibuka Rasheli. Induru yirama, Rasheli arira yanga guhozwa, aririra abana be kuko batakiriho. Byashushanyaga ko nuko bahaboneye amakuba, ariko nta Rasheli wari uhari ico gihe.
ubwo rero iyo weretswe ukabona rasheri abahindutse ukwezi muri ubwo buryo, ariko ukwezi kuri no bwoko bw'ikiva kinini. Hariya mu byahishuwe rero ibice 6:12 kugeza ku 13, ukwezi gushobora kuza mu ishusho y'abantu bapfuye bazira akarengane. Mbona ukwezi kuje mu shusho yako ariko guhinduka amaraso, akarengane k'abantu bapfira ubutumwa bwiza, amaraso yabo akameneka, byaje kuza mu ishusho y'ukwezi kwahindutse amaraso. Imana yacu dusange, niba weretswe usenga Imana ikumurikire. Niba ubonye ubusambanyi umenye ngo nuwe busambanyi, wihaguruka gusa mu iterano ngo hano hari umusambanyi arahari nyine, ariko nuwe bwoko kugira ngo yibenye. Nuwahehese, we watinze umugabo, nuwararikiye itungo, nuwifuje, nuwakoze inseminasiyo, ese nuwendanye mu kibuno. Ibyo byose ni ubwoko bw'ubusambanyi butandukanye kandi bugomba kwerekwa uburi busambanyi kwabwo. Imana yacu bagendere kandi bafashe, twe kujya twereka ibihimbano nk'uko Yeremiya yavuze ngo abantu b'iki gihe basigaye barahanurira ubwoko bwanje, ariko bakabahanurira ibihimbwe n'imitima yabo. Mureke Imana ivuge, mureke Imana yohereza inzozi, mureke Imana ibabonekere, mureke Imana ibihishurire, kugira ngo nuja guhaguruka mu iterero ry'Imana uvuge icyubaka we kuvuga igisenya. Imana yacu dufashe kandi twigishe kugira ngo tugendere mu nzira z'itumanaho hagati yacu n'Imana neza, kandi n'Imana izabyishimire. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina.